So far na de me de to me no me choose ura Kennedy sa ono na nda so no sanity spiritually no so me support no sa me support nti o man ni nyina enhwe ade se ade se be obegina no watintim se be obeye sa ade ne de abo o man ne de a dibire na nya ade se be pa no ho da obenya unji ndi se no ho be twe no kwan bi so san se ensem trofo a enkomo betimi aboa ama wetimi etintim no dodo na no wo issue se ne niye bi ne kasa ye bi ne omo anto omo akoma so ntino dodo na ene ne nya adwe ho kwan bi so nti betimi akweti anana oh there be eno de enka hwe sa se bi nipa de enye nipa nyina na bedo what you say ene nyi nipa nyina so na se bi omo town oh ebusia for aha too much GHS so mosom for na ama uzana sabe imagine na mo amunim de dada mani tua ensem aba edika enti na de dwa me de eba besomo na ena no pay that story ayenkwohwe Quran kratem a honorable and nimbo front page die na waye asembe enesi ebusia for assembly nia enese honorable apeke forms wakopre franka 24 ediama NPP towards 2024 elections amafo num bi ni se yom wan sanse na nse na se ne kasa mu no yakwete de wo ya ten ho akoto wono ane party ni wedi enim na se wono a se betwa ne ho no akofa forms wa NPP amanyukom do so wo mu didada abeye franka 24 no ne na amafo bi mu se wo enkabeye anko wo ntwambo no nyai because nkuguo de edanenim etwen bi so se da honorable nkwa afa forms de na tese 2024 mahama oni stand bia na asem no etisen se na ebeko no mami ntwa me ho bra sisi a yo ebusia for nyame adom ya bepie nana tumira eso wono eni peni a woda tumira spiritual and herbal center bo amenyama na kwaba embrajimede no eso me ma kwaba na mama na pomti se nyame adom ho ye wonso ananu madaro ma ni twede ampo basa kwa mi ya do madum ti ho ye pa yede wade ase na tumira what did ekoso say nei abeto dwa say honorable member of parliament edema at Central honorable Kennedy Agyapong wa pick forms ana obe pick forms di akense kese ejina se franka 24 de ma NPP amanyoko no anama we wo hwa anamopa beboa ono amu ana nkebe ya won twensen mu haya ansa ne nimgase kese aka no o kakra me metimi aka mi onze me ni sunsun mujuma yini wati ase sebe me nkasa kwa mentunto zuko konto fom fam tekrema mfa owura no owura bi asebe otunu esi wona so oyesa de na ebeboa no ena me metu o manga na nyina obi biara efo se omonto abanfama no ona bu kene Japan omonto mfama no because man no oyobi a otima yi ena osa nimnimdi osa wonimdie wati ase owonimdi ankasa edibu man ena spiritually no already sanse mi ni bible ntimi ankasa no enam so man ni huhia minti no no ma bi won ma mi ankasa mitimi wura o spiritually no makwa akohwe akohwe mu na mi kohwe mu mahu se need a emu da o bitimi atena se aboa yi nyina tikakra mitimi aka ne se omo envote man no oba ebe boa yi nyina na amafo kikasa akense we de mu be den pa because Baumia already now no a vice president on his excellency Baumia ejina ho painting ono amanfo ahashekra ye campaign dia man sa so na ye papa honorable Alan Chemantin eso wo ho a omno de o dom de dada amanfo don de dada mo wo hwe nim sa akonya beba e dia man na de say honorable member of parliament ye honorable Kennedy Agyapong so no so ye nipa bia kofo so penasem ne ntine se mo miensa no why ne betimi etu ne yonko efim akensi mu afa afa franka no etu ama amanyukunu so far na de me de tumi no me choose ura Kennedy sa ono na ndaso wono sanity spiritually no so me support no sa me support nti o man ni nyina enhwe ade se ade se be obegina no watintim se be obeye sa ade ne de abo o man ni dia dibire na nya de se be pa no hoda obenya unji ndi se ne ho betwe no kwan bi so sanse ensem trofo a enkomo betimi aboa ama wetimi etintim no dodo na ne wo issue se
ne niye bi ne kasa ye bi ne omo anto omo akoma so nti no dodo na ene ne nya adwe ho kwam so nti betimi akwati anana oh there be eno de enkanhwe sa sabi nipa de enye nipa nyina na bedo what you say ene enye nipa nyina so na sabi omutan so on dey make aha enti no enya de sese bi a waka asem bi ebia na ye politics ene ma ne kan sa asem no what you say ba nipa no so ansa na odidi brebe mu obi na also make sure na ohu ade e wo nipa ni so what you say je wo nipa ni mu obeti ebetimi aba abonten ebeboa no na woti magina so de ade na ide ama no what you say me no ma hwe no sunsun mahunu say so no no betena so a ebeboa ena me so me weke simple I ready nkwa se so ohunya ayesa ahini na meta na chi be ye hu adwuma de me ye hu adwuma ta na chi mo man gan na nyiro bi ahunu se me tu me kan ese ade ameye ampaso ma ya mana bam odi ya kosunsun ya se de ne yenhwe ehin tasem ene sumasem ehun se aban obi mu edegu eyepono yiso chiremu kakra de gu kun mu de namuti hu aban mu se obi ewo how na wawie mu nsem koyie opekwan bi eyetwa age no ho aban kwan be so betima fa aban dia sove eye ohaw bisa de tie ne se ade wi egu me koma yenyinya yenyinya ena de bubum ne etame o ati asi yenyinya na ye oba ene wo bema ewo sa ai ena haban na ohu ne se egu me komu sa na enya haban kwa ye wono ma ye de aka ho ai de akekere ye de agu ekomu ai wo hu ne se bia haban ba nya haban nye no nko a ene ye amamre ne amane ye wo so wo ye e de ma haban na nsa ne bia wakote ama odwumadi na odidi na tima ye adwuma what you say ha untimi mfitu ope enko se me obi a kirem se nyinyani bia oba tumi wura ho no tumi wura de nyinya agu nukum etimi ko fie me kwa akote nyinya ai bia agu nukum ye wo haban ni nubran nunsi ni bebrebe wo na so udi nchem na so yo awen so obokwa akote wa abere a woni hu nimdie bia ana so oni sunsun mu ani wa ubetimi aboda mana so ubetimi awu sa ai busam se dientia make us asem ne se enhaban na esisisi nwuram no bebrebe na eya ho ai bebrebe na eya ho enti the moment na obekọ nanim no ye wa amamre na amane wo me wo so ye e de ma amamre ai haban no asa wetima tibi e de aba bedu ujuma na amana ye na me so enti se bi efifi e wo fichire se maybe wa wesi ufie na efichire no ne bi efifi wo na so mekodo ndie se ado na wodo na ututwegu a eno ebetimi ha pa wo kodo wa ai nyenya si ho no ma so aye wo na odua na se bia obekọ na efifi da bia no kra no twa obetimi nya sunsun so obetimi ai because ye ho nyenya de na nyenya kra no emfifi wo fie nyenya emfifi wo fie enti so bo se nyenya si obi fie bia na nipa kro no oyo sunsum nipa anase otu anama ko sunsum nipa bi wa ma nipa na kire nse bia ondie bibi sei ewo ho enti se nyenya si obi fie pa de a ne nipa no o nyina so onim di ode sa sanity yo ayo ahaban bu efe na homachem efe ni say ahomachem what ndinda mintie pepe ahomachem na no yeti ni 2 o'clock eya ahomachi 2 o'clock obia da na 2 o'clock so na ahonhom ni nyina ayre esole sa what you say nti sa 2 o'clock no se wo kọ eya ahomachem no akote a eno no e wo so ororo mpaboa what you say ena obepa eya ahomachem no so achew se opese bia o tibi edi kodu ujuma sei ena eno ye o ti a eni kwa so make sure so sunsun be dey ebe toso osunsum toso na se wutwa o meduru fie kura bewu na kura pa na make o meduru fie ubu o do obi pa o ntro challenge mbra na obi sheda enfa video endi obi achi no nkoye sa ade ni bi ni enhwa ade me nkasa kwa o na me mpie monten so kwa sabi ye wani wa edi hu sunsum nyuma no ma ekoso bia sahaban kasa yeti sa ahaban kasa pa echire de ope ene de ompe nyina ebi ti se sa atame awi a me kana asemi de bi bo we nim sei no sa okwa akote a ye de coins ene gu ase what you say o de coins e bi a 30 pesos 20 pesos e be gu ase ansa na watimi enya kwan aide ati na odwumadi na odi kodie no etimi aye e di amount
What you say? Untimi mfiti preko pe enkonko tini tiawasa. Ese ya kyerem se time o ye de ya ahobambo ye de ye bia bibi se ntino me ya kyerem me kwa akote. Ade dublanes wo ne duanes wo nankasa na nipa nes wo etumi o. What you say? Etino se ya anka nkyere o se bia bibi se na ewo ho a wo so wo ya obabire yi pa. What you say? Eti wa asesi a uti ma na wo hwemi se spiritual marriage. Se ebia eye nkrata asem. Mitie Stroke, diabetes, oba ontimi enwo be ma sebe onu okọ ho kani ho na why dey wajem obema enya adwuma kora HIV yete ne te ewa ha yete ne te ewa ha se kora ahaban kro ya sa ahaban we frɛ no awudifo kete what you say obi wo no bia sunsum bi wo ne fie anaso obi wo no kora bia wakogina nsuo bi ho akọje mwo bi afiri nsuo no se bi obabua la nsuo ne mboa ne bia ne bibi se enkoso ba nsuo ne boa na se bi de ohwe ne nsa etimi kan no enya de se odi nsuo na boa de ayede akọma no eti nsuo no de ono so be ense bia obabetena obewalew what you say na afi no ha wa belabo obi won so bia abusua pam ayede dawo ona na bia akọje tum bia be shefi on ma bia tumi no waka no ntam se enya de se odipa da sani biara be yeye de ofi ho aye ne mmara nsema odi so ankasa ne mmara nsema odi so ankasa ai busani ni jitum busana jiatu ankasa bia ona na bi ene koje sa de ne be yede ebesi ebe tu fi honum what you say ene ne nyine wo honum bia otu kwan koduru amanone onkrata asem enkoyie wa ankasa no laka oni favor nsoso oyese okopa adwuma buei what you say oyese ebia wanya bibi sei na okwa akodi hu nkomo ne bia afa na nka wo timi na kakra de dia obekon so a hono so na aje agu what you say sa asunsum no ene hawo nti we no abonefo ekete no awudifo kete no oba me de beto na me de nyinya no ene tame ewu no aye ade me wa mamre ne akwankyera me ye de agu so so utu anamomba me de uti ene beto awudifo kete we so because sunsum na already o ha no oye wudini what you say enti na haba we fa na wudifo kete no eti uba uti no ye uti ne beto so no wo na mu mpaboa nam de etame ewu no ani nyinya no ade ni na so bi be posa ye posa na afi ye de aso aso enti ye de so aso se de tumi na ho de sitie bia no obe ba omu na afi ye busa ne de enti a odi unya sa na ha se no so de ye no ye tumi no de we sitie no so we Nyankopon firi ho no ma ye ne last man kind spiritually we Nyankopon firi ho no ma ye ne de ye wo what you say it is said na ho de sitie bia no obeba the moment na ye de sa no ma we no ebe ye bisa adwuma no obeba oba ebebu sanse die enti na wo ha na ye ne na kasa boko say bia bibi say no opa won kan nye de ye nyema no wanti ase sa na me born back to sender mana ko ba bi ofiri ba ai ena sunsum haban kru ya sunsum so no ma minu ena sabi edi mu yie pa eye queens sika queens queens ena eye bema ehunsu mema ehunsu obi won ma bi on wotu anama abamo spiritual marriage ne so no hu ni sa no ma menya ade kotoa o what you say the moment no a obeda ubonso obi ne wo da ase ye fa wonsuo ho ne sa no ma ye fa wo school dem obeso da na say no ma basa enya de se bibi biere no a odon sa be kan bi ya ma oda sa bibi a odon sa be so mu bia be je agu what you say eju bi a otu anamo eba me ha ana se mpo o amanone a metimi aya ade ne a package dia ede nti anu bi na we no eye kotikesi aduru se bi a opeso okotene kakraka ti se uti a aduru we me oba uti ani obetima to bi akoma oku kotikesi aduru ena wa obema no ode oso obema no awukojo to doctor declare say enya adwuma bi ma bese enchia na me no to 7 days pe sa 7 days pe we kura obi die o ahaban ni ndubuna obi die ene aye amamre ene akwankyera de aguso nipa no waje we ka ho a 12 time ni waje ne mako to wa abru kire o sa anytime bia no oje ne ho ne sa no afre ne de for Friday akwa koma nti we nyame boa wo kina
they call DHL akoma no what you say it's sanity on some my kama me label so na bon to me spiritual and herbal center you what you say you could to me krata e dey adwuma wi ebrim ye boa mpanyimfo bebrebe what you say ba ha no e kwanchi ntimi nye de ambubudin e na me so kra me pesa ade no what you say it the moment na say be wan kasa no e be ba otirim say no how be say come so e ba me so enti me pese bia metu anamo kotumi wura ho na ne djuma de so si di ne djuma fa no na nanom ni Nyankopon fa ne so na ogye ye de efrim no sa wo bo ne sa adwen papa eni utirim a de weti ba ka John say tena fie sa because ha me so so bone so ye de e wo ha you me mpe bone e wo ha na me hunu adi we we ana yeah we nunum we dem ye den didi o se nunum ba se susu bi me nunum obi anhwe bi nunum nunum de fifi dua se o di sa obi a ebeka no what you say ba nipa beblebe na wo hodo ma sabe bi ono antena ne na bi na ase a me anya abotra antete no e wo sunsum amfa no ma soso ne ni so amena hunu ndubra ni nyina eti mostly no omo asabe won nya ni ne de won hunu se nunum efifi sa haban what you say ba nunum ni ti ankasa no eyewi sa what you say anu na sha asasina se e sha asasina se okay what you say ba woni sunsum ne wa ontimi hu what you do sunsum ne wa bia ne be enim de me yere mekan jo nunum be edijuma bebribi what you say say bia oba ontimi enwo sa obu on ma wo ho aye ne dini ye pa ai problem no enye emfiri be ma no what you say bi so na problem no so betima ye say bia ida oba na on the one person me chiro it is say aye be ma na so aye wo oba no o de ofre me a me wo no ma me de beye na me de ama na mama o de adwale aye 1 month what you say o de bedwale 1 month within 1 month no onu wo kanini enda what you say meye bi so o de dwale no meye bi so me de no anso be bi ama wa se be ye ne se powder no na o de bi so agu aduan na ndo obedi ni 7 days pe na afi ensuo no anyway na make us o de bedwale de no de 1 month ju ba bedi ne powder ni 7 days pe within 7 days ne within 1 month na o yes anu ma we nyina no no kanini nda na se pa ho a o de ko ne no kanini enkoda adie chinye na babu tum se wonya wafa yafunu then no obu de bedwale 1 month ni bian so be 7 days ni na within 7 days na but 7 days no we dey say wa sha ase na wu dware no say ene na ebia me de ama wo a wo yusu no sa within sa week na say ene na obeje ya ene odi bi pada ni bi bede ebegu eye bia kokko bi na say bia se bibia liquid bia so odi bi ebegum na washa se di 7 days ni so na wo jaya no ni di by the moment na odi 7 odi pada ni gum 7 days no that moment na so u dwale na adu na no so 1 month what you say 7 days ni so pada ni 7 days ni so a jaya si baby na to a days na kan so na beduru 1 month na de ni dwale 1 month ni within sa days ni nyina ono ho kan ni nyede enna insha after say obu ba wie sa de wi na maka wasem de a kire ono onya wi a me say ade chin ya obu so be fa funu uko kunu no ana so uko yire no am be fa ya funu jo enti award no ene ya kam sabe pepe na obi wa gono na se enka wo ho wona manu otiti na se omo nso no ahaban betimi aboa wo mana adenti na ahaban timi mo obu wo ma sebe ogina nipa mukura na ordinance ni be bi na obi na se nkamboni bi sa enetie sa de wi a okay mini pa bi emre bi me kai ni esusua sa tam no se aha no eye village ntino na se ntokwa kakra ede ewo ye ne kwaman for entem enti enyina yekohia mu ba bi sa na ye hene ba akubi odi enim ono no sa de ni bi ede egunu na ewo no so what you say kantokwa no asema ma fe no eto ye de etwa ikura enti na se bibia sa anye de eni ho no mu bi enti ye nyina yekohia o sa park ne so na ase agudi ne nkomo ne ade no ohene ndire nsa ewura na ase de otiti no no omum nipa ne ba akugina no na adwen ne se bia odituo na ahye no woyi
ato de aboy o mu nipa no still na adwene fin da so wo hene ni tinim odi ne nsa wura ho a ne ho na ye ne hinu a o titi no make say na against fo na abujanim dadaada ametu na kan ye hene no mi ho asoso no ne ho no na ye de ye ne hene what you say tu omukunu kwa saa keke ema besi na nyina no still na achopo omde ba ya de cho mu yetwa saa ntokwa no so nyina besi na nyina eda so wo miti kwa amanfo no ene ye hafo no enya de ye ne ye de eda so hia ehie kakadaka onse ha na village what you say ha na typical village into obi and di nko obi a hie mbio aka asem na ma asem na tuo nti saa de ni se wo ye nipa da sin na wo ho a ebetimi kura ma won kwan ye de aye short ye fa no kura nto nche enya de a obenya wale pa sa because anytime bi anka ye dey e wo so wo mu enu se no oba ye wa haban bu wo no ye fa ne ya tantan sa ye wa haban mu ye fa ne ya tantan na mu ye de huni din no mu se aban ni din ni aban we ni we na me hia se me de be ye ade we de ma asumisi for ne hawa wo sebe uyo obi a wakwadiri wo sunsum dwumadie ho a saa no ma we nyina no obehunu wate ase se wo nana ene tetewa anese se bi asempo no wankasa ne se adoma chede ne betu wo kwan mu abra bi a ye wo na saa no ma we nyina obehunu ba onye sunsum dwumayeni anya de se no ma we boss obehu da sa to bi ha ye ne se ye de wo no obi on ma ye adoma chede wate ase ena obi susu ho no ma eye awujade wate ase awujade nipa na wo ne nche na owu no de eja ena odi eja no okay ena odi spirit na se be na etini mu ade ne ye adwuma na sa spirit na ede amano ena ye adwuma se de ye ono ankasa no jo sanete ti ya tantan ne de eno no se be so wuni sunsuma ni wanya de se obohunu obu okro no so o ye herbalist ba ya tantan woni ma dokoro ohun bi mpoda won za make akula okay o de emphasize okula de se be me se minimum aban mo hwe bo obu on ma metima ka se yi se ni pa ne handed a emu 90 enhu sa ya tantan ameken beblebe na ajila what you say aha no o ha no eni hia me se me boa ma se be o problem no ye be si ano kwan na ye be boa ma se be ho ato ni na ye de eni hia ye what you say na me ablebia me ka se nipa da sani biara se bo be fa me number be frame se bia o hia bibi no a me pese me je e ma o se de be ya be ka me na ase what you say because me e be me ya se o be fa me number se bia bibi se e how na wo chine bi no o be ja ma chiri dia sa akofo obi number etimi nipa bebrebe na se bo omudi machi omda so di machi nyina na e de benti a e je se me di no kra e de mo what you say it the moment abe frame no problem bi e da so bia me se spiritual marriage se eyen krata asem ana se eye lack what you say untimi enwo ope kotidin dia duro ana se ope se okotine sebe okọ onkani otimi yede ejina so che within be 5 hours solid 5 hours non stop obey there say o pressure be ko so we ana ohia me say sa duro so nsa ka bia okote be hono aye say uti asebu me si we me mama bibi me mama bibi on e ma fe kura do ofre me sa adenti na me yesa na minim se bibi sei na ade we ye na man ko se ne hwa na ne kote ne nko ne boss ni enkom aye kakraka ena we ni so woni jira mesro we na wa mfremi anjibi bugo edru ahomache a wow me se me jire no me 8 wo yire no 8 me jire no eye maku 8 wo mun ya wo nchen wo mun nyina wo nchen obia me no obia wo 33 wa sheda na e beto oh da bi se ne wa ankasa wa hwe ne sese bi wa ho odin betimi a no wa yede na wafa what you say ai me so me bo adwuma yie pa entinya de se sanity e me yiri bia betimi ade eja me sa akoda bo obi o ma bia me ka so wo scapa na so ntimi mo adwuma yie za wo so gate man di oyire be ya ya enye se be ya gate man no wafa ntimi mo adwuma obi wa na kotikiti omo se gate man di na yire anytime bi empo say oba oyi chop money mpo a enam e wo so wunya no obo so wadane ne de na mako gate man de so o be we nam de na obe aboka go bi ko to sanity e wo so oba de wo no
What you say wono no hu se wo ye bema. You Mane mfro mi wura. You Enye so o go gina agoprama no so na wo to ayampia sa akwa. You ya take to me Sanity. Obi bisa sense mo kenia wa hu se the problem ba ku mienu bi wo mu enti wo pe we chira kwan fa numbers to dwa na. Okay, my telephone numbers no 0558 1537 and 05 0558 1537 and 05. Na me say kan asemba ko abrochirefo na aya mo ni tambia no ye boa mo necess mo de moa ba anase mo de aseda ba na mo de ama mo nipa bi o Ghana yini mo ba bia no we na munyai se mo de ade ebe bless bi ya ade amana so monia mpo de ana enu nya mbobi wo no chinchina atwan bi a ade wi na machina agimi sika abre ohun bia na ya agimi sika ba wo no watimi aboa me nti bia me obibi se am pese me de eblo obi won ma on fro nka hwe nchiro kwati ase wo hon ma bonsu obi apie bia nipa asu mesi o se bia me mfa bia ka we nye de emblo kwati ase ye beti ma take almost be 1 month ne bia ohun nipa kon particularly because nipa ne doso kwati ase enti me seremo a se munim so baby bi sa na mombo modene na mummi entimo cancer asana my sade no ene no so krampo no se be enye chinchina atwan because ase ni nyiskanti ne ede ye wa ene nyu baby bi ntine wa ni mum si enyina aye ho be ede ebe toye ene nya Yo sanity ahaban ene dubina ene se ye de wremu ehu sumasem ene hintasem kakra bia mrema ehu kwan pe ene ehu wa se nti se wuhia bibia na obomode afa number no no wa frɛ na bia musu no obomode ase obefolo @tumagh wo Instagram, Twitter so @tumagh_, Facebook so tumagh na hoso no yetimi eden sempa ekoso manmu ene bia safena nia etimi ade asomo medin de na ama owusua kozisi be shabim makra obibia.